Good evening, friends of Serbia, friends of the show. Welcome to Monday's Encounter, Serbian radio programming, the greatest radio program ever broadcast in the Serbian language on CKCU 93.1 FM. We have an incredible show this week. I hope that everyone checked out all the tapestries last week, because this week you're going to be busy reading books. That's right. Bojan Bosicic, publicist, journalist, film critic, longtime friend of Serbia, longtime friend of the show, has recently published 2 books. Now, I don't know about you, I can barely get through reading a book in a year. He has published 2 books this year, Velika Iluzija, The Big Illusion, and Sjaj u očima, The Gleam in the Eye. He launched them in Serbia. He has now premiered his new website, bojanzbosicic.com, BOJANZBOSILJCIC.com. It's dedicated to all his work. You can see, you can read all about him. An incredible person, a prolific writer. And this week, friend of Serbia, friend of the show, Boba Borjevic, got a chance to sit down with him. So we'll hear that interview. Please do check out the website here on CKCU 93.1 FM, Monday's Encounter. Well, without further ado, we have friend of Serbia, friend of the show, 2 great friends, Boba Borjevic and Bojan Bosicic. Welcome, Boba. Good evening. Good evening, Mihailo, Ivana, and good evening to all our listeners. The following information and report is going to be in Serbian language. Dobro večer, dragi slušalci. Bojan Bosicic, publicista, novinar i filmski kritičar, je naš dugogodišnji saradnik i prijatelj srpskog radio programa Susreti ponedeljkom. On je nedavno bio u Srbiji, objavio je svoje 2 nove knjige pod naslovom Velika iluzija i druga knjiga Sjaj u očima i premijerno predstavio svoj website bojanbosicic.com posvećen svojim stvaralaštvu. Tim povodom zamolili smo gospodine Bosicića da za naše slušalce kaže nešto više o ovim njegovim kreativnim poduhvatima. Pa da čujemo, Bojane, vi ste se nedavno vratili iz Srbije, kako je bilo tamo, šta nam donosite, koje vesti? Dobroveče pre svega. Dobro večer. Veoma mi je drago da smo se ponovo susreli ponedeljkom na talasima Srpskog radija u Otavi. Pa ja sam krajem oktobra mjeseca boravio u Srbiji gdje sam prisustvovao u Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu i isto tako posjetio Jugoslovensku kinoteku, Filmski centar Srbije i Fakultet dramskih umjetnosti, koji su u svoju bibliotečku kolekciju uvrstili moje 2 nove štampane filmske knjige Sjaj u očima i Velika iluzija, što mi čini posebnu čast i zadovoljstvo. Ove knjige, koje su preuređena i proširena štampana izdanja mojih ranije objavljenih elektronskih knjiga, su zbirke mojih filmskih kritika i eseja napisanih u protekle 2 decenije u novinama Toronto, najvećem listu srpske dijaspore u Kanadi. Skladno integrisani u jednu literalnu cjelinu, ovi tekstovi imaju oblik kratkih priča i ne govore samo o filmovima i njihovim autorima, već i o ovom onespokojavajućem dobu u kojem živimo. U izdanju Kuće Vizard iz Subotice, Sjaj u očima i Velika iluzija su predstavljene na književnoj večeri posvećenoj mom stvaralaštvu, održanoj u predivnom ambijentu Srpskog kulturnog centra Sveti Sava u Subotici uz učešće eminentnih ličnosti iz kulturnog života i uz prisustvo brojne publike. Istom prilikom premijerno sam predstavio i moj novokreirani website bojanzbosicic.com, koji je plod višemjesečnog zahtjevnog rada i pripremanja uz svesrdni kreativni doprinos vrsnog subotičkog website dizajnera Igora Pisarova. Website pod nazivom Sanjar koji ostavlja trag predstavlja jedan sveobuhvatni i informativni pregled mog stvaralaštva. Sa vremensko-prostornim rasponom od skoro 4,5 decenije od Sarajeva preko Subotice do Sjeverne Amerike, ovaj website je ne samo svjedočanstvo o mom radu i karijeri, nego i dokumenat o stvaraocima, filmovima, knjigama,
strujanjima, trendovima, vrijednostnim mjerilima, načinu razmišljanja, kreativnim porivima i angažmanima, kulturi i umjetnosti uopšte u ovom turbulentnom dobu na razmeđu dva milenijuma. Kroz sadržaje iz mojih 9 objavljenih knjiga, novinske, isječke, radio, TV i video materijale iz moje lične arhive, website vodi znatiželjnike na jedno, nadam se, interesantno online putovanje kroz svijet filma, knjiga, novinarstva i kulturnog stvaralaštva. Sve ovo je otrgnuto od neminovnog zaborava za vječnost. Smatram da tu ima dosta zanimljivog da se pročita, pogleda i posluša. Hvala Bojane. Dakle, Mihajlo, Ivana i dragi slušalci, Bojan Bosičić je nedavno objavio svoj website bojanbosičić.com gdje možete da nađete celu produkciju njegovog dugogodišnjeg i više decenijskog rada. Website pod nazivom Sanjar koji ostavlja trag predstavlja jedan sveobuhvatni i informativni pregled Bosičićevog stvaralaštva. Pa, dragi slušalci, ovo bi bilo sve od mene za večeras. Do sljedećeg slušanja, ja sam Boba Borević. Bye bye.